Twongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu aho tugiye kubagezaho menya nibi itugezeho. Karangwa Jules yagizwe umujyanama mu by'amategeko wa Ferwafa. Karangwa Jules usanzwe ari umunyamakuru w'imikino kuri radio na TV10 yagizwe umujyanama mu by'amategeko wa Ferwafa nyuma yo gutsinda ikizamini cyakoreshejwe n'irishyirahamwe rya Ruhago mu Rwanda mu minsi ishize. Aganira n'itangazamakuru, Karangwa Jules yagize ati nize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda i Butare hagati ya 2012 na 2016. Ndangiza mfite distinction n'amanota 72. Nahise nkomeza mu itangazamakuru ariko nkomeza gukorana na company zitandukanye ndi umujyanama mu by'amategeko nka Sport Rwanda Agent Limited ndetse nkaba na legal advice wa Jespora kuva mu mwaka ushize. Kuva aho arangije kwiga 2016 yabangikanyije umwuga w'itangazamakuru no kujya inama mu by'amategeko ku bakinnyi, abatoza n'abandi bantu banyuranye babarizwa mu rugando rw'imikino mu Rwanda. Jules Karangwa yamenyekanye cyane kandi akora mu biganiro bya siporo kuri Radio Salusi na Royal TV, ubungubu akaba yakoraga kuri TV10. Afite inshingano zo gutanga inama ku by'amategeko, gukora amategeko mashya adahari kandi akenewe, ndetse no gukora amasezerano icyo twita contract Ferwafa igirana n'abakozi cyangwa ibindi bigo bikorana. Ndangije mbabwira ngo mugire amahoro, ariko ntiwibagiwe gukora ibintu by'ubwenge, subscribe ubundi ukore na notification inkuru zacu zigeze kugeraho ako kanya.